Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Rudy T. Ken Honeybee. Kadwada pay Daluluraki Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at sakit ko nga asma. But, kabayatan tiin na panag tumtumar kada iti Tibicus within 2 years kaasi iti apo kada di kang itingitan iti COVID ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyik kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine because mayat meti impact na yan ti bagit deti Tibicus. So ti makuna kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyek. Ket dito iti Tibicus laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo.
ni Jenny Bagongan, 55 years old, nakatira sa Takay, Pinsaw Proper, Baguio City. Nakilala ko si Doktora sa BARC dahil nag-short talk siya doon. Ang case ko that time, yung may rashes na tumubo sa akin dito sa both sides, ears, sa neck, mouth. Psoriasis daw itong naramdaman ko, itong yung mga tumubo sa akin. Sabi niya, try mo po yung Tibicos na product namin, sabi niya. So, nung trinay ko siya, na-lesson po yung mga kati-kati, na-lesson po yung readiness na yung rashes. So, 2 weeks lang ako nag-take noon, mabilis na nag-effect yung Tibicos na yan. Napapasalamat po ako kay Doktor dahil kung hindi po siguro sa kanya, hindi po ako gumaling. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottle bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Ayan, it's another day for Anya Aya. Is still with you guys is Ina D. Adat man ni Ina Di Apo nga umay mangrayray aw kada kayo itatanga aldaw. Kumusta kayo amin nga sangapada. You are with Ina D here for Anya Aya. Adda tayo ditoy RPN DZRL 639 kHz. Batak City, dati tawag ng Radyo Ronda. Laglagi pa nyo sa dami no kada agdamdamag. No adda sa bali nga sa tagline tada duma Timet DCRL guys kat ti panakatagline na is Radyo Ronda kunana. So nga ay nako, a pleasant day to each and everyone. Adaman dito yan ni Ina D nga umay mangrayray aw kas ko nakitatay imun una mangragrag saken umay mangkum kumusta kada kayo ti inaldaw-aldaw. Kumusta kayo amin guys? Kumusta? Kada iti amin ngagdengdengeg iti programa tayo iti DCRL kasko na kon gagayem ken kakabsat very positively charged and always on the go ni Ina D nga umay ag programa kada kayo ditoy. Ada tayo dito building iti RP Pungtilan owned and managed by Apo Richard Pungtilan together with napapatikim na naman ako. Together with Ma'am Debilin Pungtilan. Hi, hello. Kada kayo amin. It's been a long time na dito nagkikita. Gritak main apo di kitay adayan ti technical department aglado di kitay engineer tayo who's now tending and caring. May panggap iti relay ko kadakwada. Hello kada kayo. Somebody is watching. Sarina Baltasar Carriaga is watching. Hi kang Kasarina and to the rest of the Carriagas. Hello kada kayo amin. Ag dengdengeg kayo iti Anya Aya para iti RPN DCRL 639 kHz Radyo Ronda. Kumusta tayo mati iti taga Batak Apo? Kumusta ti taga Batak? How are you guys? Kumusta amin nga agdengdengeg. We also have here Bernabe Basta na mabasa no kwa. And with me is my Bernabe Mariel kunana. Jerwin Felipe is also watching. Hi, watching from Toronto kunana ni Bernabe Mariel. Hi! Kumusta ka Bernabe Mariel? Itatak lang nga ma-encounter dito. Buno talagang nabayag ka agboy-boyan. Mary Edeline Saludares is also watching. Hello Ma'am Edeline Saludares. Hi, Ina D, miss you kunada. Hi, Mang Dani, miss you kunada. I miss you too. Jerwin Felipe is also watching. Alag kumusta te pala amin gagayam ken kakabsat. Ana ti damagon. Itangal daw anak damag manon iti kwa, manon iti gasolina. Apauna yun, ngumangaton ti kala bumababan ket panti. Ti kala bumababan si Kapits Cabreros ket panti. Di ba? Panti lang ngan ti bumababa kunada. Ken brief. That is a joke.
Ana anya aya, ti mapaspasamak ti lubungan. Ngumato ket ngumato metten si kag Glowel Don Francis Abaha, ken Piok Abaha, iti amin-amin nga magatgatang. Di ba? Fitz Cabreros, alam ko na ni Fitz Cabreros. I cannot deny nga talagang kumakapsot ito mga friend. Kumusta? Tun ano tang agsango? Hehehe. Kunay na. Agsango tanto into nukwa. Into no, hanak o nga busy. Padasa man deti anchuhos ni Sir Roland. Hindi ka nakta anchuhos ni Sir Roland. Dati collapsible. Collapsible, kaya nga sa uwan, agkukulaps. Collapse, mabaling nga kasta nga napintas ti kwa na. Okay? Kasi nakli-clear, di ba? Kasi akladete, very, very nerd. Itatangal daw, very, very nerd na. Kita tanto, anak si Dayo si ka, Glowel Don, Mark Dave Manzanillo is also watching. Hello, kada kayo amin. Speaking, sagma manu gasolina itatan. Ti amok itate ite may na dinagas ni Jay Burkett ti unleaded or diesel ket halos agpada 77 pesos. Ada pa 82 ano ko 82. Hello kagawad Roel Piedad. Hello Inay kunena. Hello kinka Ma'am Mary Jane Apostol Marcos, Apo Ruben Marcos as always, kay ni Brian Marcos and to the rest of the Marcoses. Pati pa ni Apo Ferdinand E. Marcos, ni Apo Amy Marcos, ni Apo Macho Marcos, ni Ma'am Araneta Marcos, ni Vice Governor, ni Apo Barba. Kundi nag-lead with amin. Hi to the Cabreros family, Edward Conana, Bernabe, Marial Conana. Kasi the feeling ko nga ni Bernabe Marial kat amok deto. Nag-change man laki di tikwana deto yon. Tinagan nan Marial D Conana Bernabe. Speaking, apo nakanginginan si ka, Arnel Thailand Esteban, nakanginginan mo iti uri. Aming nga ngumina, di ba? No, dete, ngumatok gasolina, eventually ngumina amin nga magagatang. Amuyo, the last time nga napana na kitchenda, when was that? It is Sunday sa amuyo, hangkupulos na makaget over. Detay, tarong, let's say tarong nakangingin na tarong, guys. Ori, dete plain laeng nga kwa. Sa nga kastoy lang ni sang kabasit dete, kaado pa'y ati saluyot itatta. Ngam, Gaputa umaldaw day di nga papangkon, medyo into the excuse me po, agberber pa kuno na. Esteban Ayla, Glowel Don, madama lutok bisukol. Kuno na. Anak ko na madama kano tiluto na iti bisukol. Ay wow, naimas data adobo ang bisukol da kayo. Hello. Pag-greet man, digito'y ipag ko nga nasing pet ko na ni Ma'am Maria Saludares. Kumusta ka no, digito'y ipag na nga nasing pet ko na. At the double meaning na deto'y ibagbagang Ma'am Edlin. Ngam ni Ma'am Edlin dito may sa kaanusan nga mestra iti depet aglalo dito'y West Central. Hello ma'am, kumusta kayo amin? How is your face-to-face? Tun ano gayam tikwayo, tun ano gayam iti graduation kete ka nakakasakit graduar to kano into no 30 dete Jack kuna nga kasakit ay tito graduara ako piman impakpakita na mo dete kuana dete sapatos na nga black tapos anan to paggraduaryo kuna na it's so nice nga kastay di tiyam pumi Ma'am Edlin Doktora Lilian Saludares Cabasa Doktora Lilian Saludares Cabasa is speaking. Doktora Lilian Saludares Cabasa, kita dating ipong ko ani Doc ni. Di ba? Ipangagmuman Ma'am Edlin Saludares kani Doktora Lilian Saludares Cabasa ket ni adagap na ditoy. Di lang mabaling yung sponsoram ko Ma'am Edlin. Ngipon ko Doktora Cabasa, thank you kag ti inaldaw aside iti anya aya for DCRL ket thank you aktupay para kidete TV. Dete TV show iti Global Pinas TV 168 nga Global Pinas saya sabali mo ti platform na guys detoy is for radio. It is shown all over the world also through your FB Live. And then Bel Aluran, kumusta ka?
Di bel aluran apo kat may sa kadikit kalalaingan nga call center agent iti dadakkel nga BPO dito Ilocos Norte. I don't know where she is right now. Ngem, amok nga agbuy-buya. Birthday gayam ni Doktora Lilia Cabasa itatag. Happy birthday to my very dear Dr. Lilian Saludares Cabasa. Ipalagip mo man, may kan ko na ni Ma'am Saludares kanyak tamapanak ko na makijoin. Itad muntuman, anati FB page ni Apo Cabasa yan ni Doktora ta. Papangkuntuman pa ikantingipon na deto Doktora Cabasa ni kitang kat adagagap na katap no, I will look good eventually. Anati na imas nga sida itata. Ituloy ko dati kwa istorya. Nung umato iti kwa, dito yan. Hi, Zion Vianney. Zion Vianney is watching. Very fresh ko na nakala. Kat anak ko kat fresh na tani titom asi ka Zion Vianney. Itatan, naganan. Ituloy ko man dati kwa. Dati, salsarita kita guys. Nung umato iti gasolina, eventually ngumato mat amin nga basic needs sayo. Your asukar, no sa nga ribo, Ma'am Edlin, di ba? Messenger is Lilian Cabasa. Alawon i-message kung tuman, tamapanak tuman agwa. Hello, to Bornok Balibol. When are you coming to town? Pa-sked kan ading ko na. Yeah, I want it to be scheduled, Ma'am Edlin, kasi talaga nga naglaad. No front, di ba? No front, mayat. Nung dati nakaside view at namin kakasta, makita mo na tadatigap na naglaad mo tilangak. Malasin latan nga, I'm getting old. I am getting old. Ina di is getting old. Pero not so old mo di ba? At dapat tubtubo kita yung atibuok ko. Pampamilyanyal. Thank you. Thank you akman kidete mang pukpukis kanyak jak pay naala nagan na dita tiandaan ti dingaras ngam iso nakarubak la dito ba ay paway. Kasla NAH kuna na NAH barbershop kuna na wano NHA wano HAN pagbabalik sa dam na tadi dayon. Iso na makaala detoy and then napintas dati panang kukwana panang pinang shave na no da duma deti kwak agyaman nak pa iti technical department iti NGT nga dati ni anak ko nga Daryl. Hello good days ahead kada tayo amin nga sangapada, especially to my friend Houston Greenlee. Andito si Houston Greenlee. Adapay ni Houston is watching Anyaya. Thailand Dex is also watching. Hello kuna nga kasta. So my first 30 minutes will be greetings and dedications. Ito tayo ano na yung sinasabi ko? J.Dil Rose Gallegos Abaha is also cooking adobong snails. Snails. Adobong golden kuhol. Golden kuhol deta. Tawan mo't namin di original nga kuhol tayon. Nga maamot. Deta mo't golden kuhol. Ilala ko nung kadigite Tagalumbad, kandigite taga San Marcelino kanyak, mapandamat al-alilawan guys. Ata, naganan, di golden kuhol, nag-drive mutan, napamut nagyanan, ijay kwa, napamut nagbiyagan yan, digite kapitakan. No kapitakan nga kasan, ma-staynan mo te golden kuhol nga langanan, di pa nakashellnan, o di Blackstone. Kuladan tumakanya akong kat native data sir inadi native data inadi kulukon da di ko native data ko lang ngimisi la shell na imagine madama dalos kunana ditoy balay jaja kas ana apo shout out man mami kunana. Hello Houston Greenlee, these are my friends coming from Colorado. Di kita gagayim ko nga last week. It was last week Houston Greenlee that I interviewed Houston Greenlee because they are competing for the great food truck race. Kuna nga kasta. And they are competing and they are planning to have a watch party. Agplano da nga to have a watch party kidetoy June 27. I still need to have a meeting with the LGU if they will
if they will allow us, I'm already I don't I'm already having the nosebleed. Houston Greenlee, I cannot speak well in English, you know. You know that. And they are planning to have a watch party because they are contenders, 9 teams, and for the first two episodes, my God, they are contenders to be number 1. And one of them, aside from Houston Greenlee, the better half, the spouse of Gio Greenlee, who is from Barangay Bear. Iso nga dakkel iti panangapresyar ko kun panangibubus ko ti moral digito guys. Tapno, bareng mga bakda ayaken inspiraran tayo iti daddu mga tattao manen. Dagiti Pinoy to be good and to be good. No, anatilin niya ngayon, whether you're in the medical line, whether you're in the fashion line, whether you're in the whatever line, business line, daking ka, at talaga nga dapat kat ag-excel tayo, di ba guys? Madama, dalus ka no, ditoy Jaja, basta adda ditoy, alaapo, shout out mo man mami. Ay basta, da ka no ni Jaja, jabale da Dexy, eventually agdaldalos. Diyata mo tinagbakatan ni Jaja, ni Ildefonso Bartilit, nga friend ko, nga talaga nga kwa, nga madamdama ka man nga tumawag kat I am very madamdama kay nga tumawag guys kat I am very in my show. Kael Riberal is watching, so with a Sir Silver Gallegos, ibasa dito tinagan nakita nyo Silver UOEA. Ala po, ano dati nga nagan alam dati si Kasar Silver UOEA Peralta Verdadero Pascua Gallegos. Apo talaga nga inala na amin. Itatan, tuloy ko pa lang maminsan tayo lang nga commercial break. Speaking of money ti kwartata itatanga Pilipino ka nakabasit ti kwartata yo. Your 1,000 haanen nga umanay nga mapan pakitsanda ni nanang ko. Adama magatang na ti baboy is now 380 to 400. Ay hindi. Ti baka is 380 to 400. Timot baboy is 280 to 300. Am I right? Adan to man mapang ko pinag-live ije. Kael Riveral, ti ikan ni Kael Riveral aglalo di kita agkaput je pagudput is very high end. Aglalo di kita kwa na. Anak na ganate ko na kon. Di kitay first class. What are this first class? Idi sangarabi nagsida kami, idi kalman. Nagsida tay bigat, nagsida kami kasi agbayag ngamin iti ikan je balay at daksang gasat da kami laeng iti mangayat si ka Dexter Manera ni nanang ko ni Tom Cruise Shaq ni Janang mga 1 2 3 5 kami magkidi ngam di kita talong ubingan kaya da nga si daen iti longganisa nga may sa akilo aggaapa da pay je balay. Arceli Herosano Asbik di ngamin manag karne da karniburos di kita kaan nakak iso nga ti kwarta no mapangkat siyandaanan haanin nga umanay kakaasin nanang kun nga mangi extend je budget mang extend mang no ba mang binbinat kun extend mang extend ure lang mapugpugsat nga kaslalas ti budget tabalay. Tapos mapantupay nga dati pinagbabayad ti bills. Apog tigtigergaraman nun. Adaman si Mangpo nga Bilson Jackman amuno manon. Electric bills, water bills, Wi-Fi bills, sabali pa di kita additional bills. Ado pa additional bills. What are these additional bills? Digito utang ko personally kita tao, utang ko nga bagas, utang ko nga bado. I mean, tikid di pagmayatan na ka ado pa lamang pautang kanya. Diba? Ada bulbulanak kabuybuyo ang buybuyudan nga baybayadan. Ada digitay kinsenas nga baybayadan. Ada digitay weekly nga baybayadan. Ada pa digitay utang ko iti 10 years ago nga jakpay nabayadan. Kita inyo kadla ni Ina di ba? Nga matlisang ko mga itartarayan apo tahanak mo pa nga mapanje Japan. Iso may kilatano ko agsingir.
numadapuran na jay balay. Guys, nagrigat tibiyag, di ba? Nagrigat tibiyag, iti may nga mamalot ko na da biyag ti mamalot. Anak, biyag ti mamalot. Pag sa Saudi, di tataka, ay apo, kas tatelag, bibiyag nga mamalot ko na. Amok lata di Zion, no biyag ti mamalot ko na happy go lucky. One time you win and one time you lose. Something hindi nga one time you lose. You win today, you will lose. Aging gana nga lose dak. Lusdak to amin-aminan. Lusdak to amin-aminan at awan to pulosan iti nabati. Chili Hot Saucer is watching. Chili Hot Saucer, kumusta kan? Arnel Mangge is watching. Lovely Lovelyn Laureta is watching. Hi Lovelyn. Ni Lovelyn Laureta kat deti during our medical mission iti MPS. Aywan gaya, the Municipal Police Station of Dingras, kumusta kayo? Headed by Apo Basalio. I would like also to greet ni Apo Eljo Valenzuela, our Vice Mayor. I would also want to greet ni Apo Mayor Joffrey Sagid. Dagiti ko konsehal nga nangabak. Kailan ba yung oath taking? Mapangkuntuman ko iti solsona ko na ngarugot nalpason. Tapos na ba ang lawag? Tapos na ba ang di kita papaala kakas Jayon, Chili Hot Saucer, watching batch ko na nakasa. Excuse me. Agtigtig abak, iso dati bagbagada nga, medyo nabsug ka or nagkape ka, una adot na danom mo, ison sa tipag, lakaya mo dati nga pagbagatakon apumi nga, agdengdeng ka, nagbuibuete anya aya, adon digiti ko, mariri na tibagi ni ina di. Asay ti kinaaram ni ina di, halangan na aram si Caracel Batalyones, no di dapen ko dati panagkwa, panagkantakti, adaleteg na ko na. Amoy di adaleteg na si Sir Jesse Domingo, adaleteg na ko na nanukwa, no dati masobra ak iti mangan, iti foods that is very high in purine. Ana purine ay apo, digitoy compounds, substances which we can find nga ma-derive tayo kung nakita nga which we can find. Ma-derive tayo, kadigiti kang kanin tayo, ni ina di nalaing nga lumamot. Hampig, di nga pangan, no, daduma, lamot. Ata, kasano, more than my RDA, my recommended daily allowance, and more than my recommended energy and nutritional allowance every day, si Lovelyn Laureta, magustak takilay mo inay. Diba? Beng ko, kasi kadigiti previous nga FB live ko, kada previous nga programs ko, kunada, napintas digiti pingping mo at agpingping kiss, ngam dati kiday mo kat kaslala na tabtavan, kunada. Kaslala na tabtaban, diba? Jaime de la Cruz is watching. Anino Damlao is also watching. Hello Sir Anino and to Jaime de la Cruz, Lovelyn Laureta. And Jesse Domingo. I was inviting Sir Jesse Domingo nga umay makikwanto ket barang addan to time na nga yan dati may nga programa wenno dati anya aya maakomodar tayo to iso na, di ba? Adape dito ni Pixie Jade Thailand. Hi Pixie Jade Thailand. Kasa agarte arteman ti Bekin. Iti panagsubli ni Ina di guys. Ulitan tayo Flor Biernes Awalin want to be in your video kunana. Kaya nakano nga makijoin. Intunukwa ka man nga agtawag. How can I do this? Madam Dama pailaang and we will be Into na madamdamaman kay nga agtawag guys. Ado di kita agtawag kanya kat madama iti programa tayo. You are still listening and you are still watching Ina di here iti RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda para iti anya aya guys kat agposak for a commercial break. We will be right back and itakel kunto the most awaited topic for today. Inyo nakitatay si Kados Ballesteros when we talk about money. Awanan ti Sir Serbina iti money. Awanan ti Sir Serbina iti kwarta. Anakadipay ti papanante sa nga ribu tayo guys. Anakadipay. Pagsasaritaan tayo. Anakadi aside. Ay, sorry, kasinsin ko na. Apay si ka Flor Bernes Awalin. Apay, sorry ko nam kanyak. Into no madamdama, iulit ko, adda pa nangikwak dati, di ko ang adda na yun na. Adda may sang episode, idikwa, iti may sang live ko, nga mahaan ko na kumpleto.
haan ko na kumpleto. These are the things that money cannot buy. Money cannot buy nagudwagayam detoy. Until I found out nga iti in my files, iti amin-amin nga researches apo, dagiti amin nga survey nga inararamid mi, adupay gayam, dagiti banag nga pagsasaritaan tayo when it comes to money. So this episode, one topic kada tayo itata, Estela Ablao Menor. Hi Ma'am Estela Ablao Menor. We will be tackling about 17 ba? 17 valuable things that money can't buy. Di ba nag-add? Should be money can buy. Di ba a lot of things ngam dati suliktad. 17 valuable things that money cannot buy. Iti pa nagsubli dahil programa tayo nga Anya Aya. Let's pause for this and we'll be right back with Ina the Anya Aya program dito yung DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung tibikos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Siyak ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamo po, nga babayin di pa nag-usar ko iti Tibicos, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro nati hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicos, kahit iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong ka po iti ananayin iti bagi. Palaksit kireta,
Hindi na minsan nga rabi awanin tinagyan dito tibikos, dito lang dito nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Yes, yes, yes. Adda tayo dito yan. May kadwa. This will be the second leg of our program. Anya aya and still with me, nakaad-ado nga agdengdengeg. Because everybody seems to be very, nakaad-ado ti agdengdengeg, and I think everyone is very interested no anak ka didigitoy. Anak ka didigitoy, 17. Idi ko nga min kat there are 40 kung kuna ang kasta. At dapat gayam na yun na. Diba? Hi Crystal Caryaga. Hi Meme. Kuna na. Patangan nyo man. Ana ti umuna. Iti na research ko. Kuna iti ti inted. Iti mangmangted kanyak. Iti content. Kaya ito yung programa. Dagiti content makers apo. First on my list. Anak adi. Dagiti dagiti haan tupulos mabaluran, haan tupulos magatang, 17 valuable things in life, kunana, that money can't buy. In life, itibiyag tayo, kunana. Maybe, at that digitay, tiyamin mo na, material things, now, 17 valuable things in life that money cannot buy. First on my list, barang amo tayo detoy, MJ Rofel is also watching. Ay, before nga ikwak gayam, Rofel, I would like to convey my thankfulness and gratefulness to you and to Gary in my live, iti FB live ko, because I did really enjoy going to Manila or kidi dyan lang kakabasit na apo ni MJ Rofel, is the operations manager iti may isang restaurant called Matsu. It's a Chinese Chinoy restaurant. Dedi in Posco, idi namin minsan nga al-al daw nga napanak ijay. Amoyo, what captivated me guys is digjay pusit. Amoyo mahilig at ti seafoods. Ikan, ngam sabali lang amin kanyak ti pusit. Sabali lang amin kanyak ti dating na iti pusit. Kasi ti pusit kanyak kat adami na samit kat DJ linuto da kanyak nga adobo nga it was a flash in the pan kunana dati talaga nga bumigbinggag jak I didn't see it hangko nakita no kasano ti pinangluto da ngam DJ presentation na guys kat apo with DJ ink at the ink na nga naka-black nga sumam it because it's very fresh. Congratulations, kudos to your group kan iti restaurant that you are holding, that you are tending. Rofel, thank you so much for the love. Aside kay Lady Pusit, I also had Pompano. Didi gudwana akat sindak, didi may isang gudwana imbatik kan ni Gary. Didi mat may sapay, diti salt and pepper prawns. Dakamuno tiger prawns, munuso na DJ kadi anak klase na DJ nga kwa. Basta these are big shrimps nga inluto na. Dakamuno kasanod pinangiluto DJ chef da, and then served with sabsabali. Nakadwa akmat kinijay. Kung inyawid ko di pusit, inyawid ko pa di prawns. Thank you so much for your love and indulgence, MJ Rofel and family. So, ito na yung una. Number 1, money cannot buy your home. Diba? It's so sad. You have a lot of money. It's so sad. You have a lot. I'm glad ko nakiti that you have a lot of money. You are a millionaire. But your money cannot buy a home. Cannot buy your home. You can buy a house, but you cannot buy your home. Ano ti kayo nga sa ubon amin dito apo?
datayo amin makagatang tayo iti dakkel nga balay. We can build a house, we can build mansions, we can build palaces. Ano ti kay nga sa undeto? Mabalin tayo nga usaran ti money to build, to purchase. No, naman tinaglaon kineta nga balay. Anak kadi what is in your mind when we talk about houses? You know what I mean? Everybody wants kunana di may nga topic ko idi kwa ana digiti magustuhan ti tattao. Ana digiti kayat digiti tattao iti biagda, di ba? May sa dijay kat they want mansions, they want big houses, di ba? Mang marriage and balagat. Ngam money is not anak ko na nga money cannot money cannot buy you home. No kasano iti panang feel mo iti home. Anak ka iti home apo. Home is where the heart is. Ti balay is only the structure, di ba? The house is only the structure, di ba? Mangsanya taga sa Buhugaliegos. But ti kaya na nga sa uwan, you are responsible of making that house to feel like a home. O, di ba? Iti may isang house, tinagyan na deta, you have your living room, you have your kitchen, you have your dining room, you have your dito pagbuyaam ti TV, o rin no kasano, you have your playroom, your music room, your cinema room, takaya mo, comfort room, shower room, amin nga room, dami nun, mangsanyata, kasakim mangsanyata, dito sa Buko Gallegos, na baba ng dito dadakkel da. Ngam, ti may sa nga house, kunana, han mo nga maikonsiderar nga house, a house is not a home. Not until, di ba? Not until, marinam nga dito yung house kat agbalin nga home. Home is where the heart is. Home is where it is where love grows kunana. Ada jay ni tatang, it is where discipline begins. Iti pag-agkwana, iti pangruangayan, iti foundation, iti may nga ubing to be educated. Iti pangruangayan, iti kideta nga home, isu iti yan, iti love. Diba? Doon tayo nagiging buo by the love of your siblings and the love of your parents. Diba? Money cannot buy you home. Not until you will feel like a home. Kunana. You are responsible for that house to feel like a home. Di dyan responsibility tayo guys. At kami dati nakadakil ti balay na, dito, mabuti pa kunana, mabuti pang matumira sa isang bahay kubo kung ang nakatira ay tao kaysa naman tumira sa isang palasyo kung ang nakatira ay kwago kunana or multo, whatsoever that is, whatsoever. Diba? So, ang ibig sabihin nun, if you have a house, hana kaya nga sa uwan, adayan ti panagtitinunos kunana, adayan ti panagtitinunos, panagiinayat, iti agyan kideta nga balay. Tapno may baga nga isunak at may sanga home. Diba? Next, deti pay. Ti kwarta kano kunana. Kan agpaypayso ti kwarta haan na magatang iti totoo or true or dagita agpaypayso nga friends mo. Di ba Mini Valencia? Haan mo magatang iti kwarta. Haan ka makagatang iti true friends. Di nga mean? Awan magatang. Awan magatang tatyandaan. Mabalin na nga gumatang man iti true friends. Ti true friends, agbalin. Agbalin nga true friends. Hanga instant. Nga agkita ta kuma. Agkita kam kuma ka Mini. Mini had been my friend. Ngam, adda di kitay levels iti friendship. Diba? Best friend, true friend. Kasi adda dati casual friendship. Now I see you, now I don't. Kakasdi kuma. Friends na tadigid jay. Circle of friends mo ti FB. They are your friends, FB friends mo. Ngam adda sa bali pa nga level, iti friendship. These are your true friends or your best friends. Pag naging best friend na, best na siya, meaning true friends. Kasi daham ko making Clayton, we've been friends, we've been close friends, we've been
ano na ganan, nagbalin confidence, and then we became brothers. Then we became true friends. The truthfulness of friendship is there already. The trust and confidence is already there. And then, kunana, money cannot buy true friends. Ana nga ro, ti panggatang mo, iti friends, adda ka di magatang mo, awam pulos pa ng gatang mo. How can you win friends? That at question ng Raymond Francis. And Mikana May Morales. Kasano nga ro, how to win friends? Be true. Be true to yourself. Maging totoo ka sa sarili mo. Because if you have money, kunana nga ro, you may have a lot of acquaintances. However, you may have a lot of acquaintances, guys. However, man-mano ti agbalin nga true friends regardless of the money that you have. Uray pay no kunana pay nga kasagay sakat no adut kwartam aduti friends mo. But those are not your friends. Hello kay Kingka Roderick Ballesteros, my friend, nga adut kwartana. We're talking about friends, Roderick. Kunana, money cannot buy true friends. Kunana. So, kaya na nga sa uwan, haan mo nga magatang ti usto nga friends. No ay ayatin da ka, no ti pakitam ti usto nga friends kat when you don't have anything. Dati kanta na Shakul ba yun? Ay hirap tanggapin ang katotohanan. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan. That is true. Agpepay sudeta. Hangka una nga, di kita agiliblibre. Hangka una nga, deti agpapa, bunar. Kidi kita nga panawunan. Tano mapukawang ka kwarta, adakad mang tulong king kaawan. Diba? Pamilyam tulat at mang tulong king ka. So, you cannot buy true friends, kunana. Di ba? In order to build a strong relationship, haan nga kwarta-kwarta lang ti pagkikitaan. There should be a genuine interest, kunana. There should be a genuine interest and find people who are genuinely interested in your well-being as well, kunana. That is not something that money can purchase. Data ti may nga banag nga magatang iti kwarta. Your trust, your confidence, yung pagiging kaibigan. Diba? Ang kaibigan, ti pagkakitam nga kasakit when you don't have anything. When you don't have anything to eat, ije ti pakakitaam. No inudto ti pagpatinggaan, no kaya da kapaylaang nga pakanon. Di kita asidagking ka, diba? But at the end of the day, your family will always be there. Pamilya lata, so you need to love our ti pamilya. O, dito money, kunana, money cannot create more time. Kunana, di ba? Denggan natin. If you have money, you may be able to avoid errands, housework, and other chores. Kasi, adda jay amin. You can have your maid. Hindi gamin? However, money is not going to be able to create more hours in the day. Di ba? Hal ka makakreate. Hangka makagatang iti tiyempo. Gatanga man ta tiyempo kunam nga rod. Iti tiyempo magmag na. You cannot buy time. Di ba? So, you need to carefully spend your time because you cannot create more of it. Kunana. Haang kapulos makakreate, hang kapulos makagatang iti time. So, meaning, time is ever-changing. Time is the only, di ba? Makita yun dati Marvel, kunang nga rod ni Sir Echo, the most powerful thing ba yun? Time? Data time. Kitain nyo ni Doctor Strange. Imbes nga matay ni Doctor Strange son, imbes nga pinatay ni Thanos son ti dahul lubungan kidi the Avengers Endgame. Diba? Kasi daking kwa na, dati gauntlet, dati at the powers na. Dati di kitay adu nga kulkulay iti gems. Kat may sa ijay is time. The power of time. Kat no i-rewind na, uri na tayo ni Spider-Man, no i-rewind na si Bibiyag Tupay lang. Ag multiverse. O, sanan to ikat. Di nga men? That is how powerful time is. Money cannot buy good health. Di ba? Ti kwarta makagatang iti agas. Magatang yung amin nga agas. Magatang amin ni Ina di iti pang-maintenance sa iti high blood, pang-maintenance sa iti uric acid, pang-maintenance sa iti cholesterol, pang-maintenance sa iti nakadado nga maintenance. Hindi nga mi. Ngam,
You can buy drugs. What I mean is medication. You can buy medications, but you cannot buy good health. Amo yo nakalalis sila deta. So how is it to be how kasano tayo tapno makakwa iti good health? Di usaram deta manim tapno napintas amin nga kangkanam di ba jaja malvargantala. You use your money guys in purchasing something that is healthy. Anati healthy? You eat rice. Ngam ananga rice, ki healthy. Brown rice, red rice, whatever rice, California rice, is still rice deta. You choose your lifestyle. Makagatang kamit itinapintas nga vitamins mo. Makagatang ka iti prutas. Manmanutay nga makagatang ti prutas sa kanyang ginamat. Tay grapes, mano may sa kilo. 300, kunam latta. No mate bansanas, dati ka iimasan. Hindi kita Fuji, di kita Japan. Makagatang ka nga iti 50, 100. Kasi nung dati padamot nga tudok-tudukan dan sapay iti formalino da duman si kajaja di unhealthy ka manan. So if you have money, you need to invest it in good stuff. Gumatang ka kadigitay fresh ang ikan. Inaldaw ka nga mapamakitsenda no da kwartam. Money cannot buy good health kunana. Deta kwartam dapat usarem. If you want to have a better health, you have to be willing to put in the work kunana. For example, you have to have a mental fortitude to eat a healthy diet. You need to eat a healthy diet so you can improve your physical health and mental health. And please include Doc Hanis Tibicos, your probiotics, prebiotics, and enzymes nga still iti Drugstores Association of the Philippines tayo nga pharmacies, guys. Isu na ket 1 to pailaeng buy 1 take 1. Di nga men? 35. Money cannot buy a new passion. Kunan. Diba? If you want to find something that you are truly passionate about, kunana, then you need to be willing to try new things. Money is never going to buy passion. Ano ka diti passion? When you are passionate, dati isut paggugusto. Aside from your talent, di passion mo. Even though you may want to become an exceptional athlete, kunana, exceptional musician, exceptional cook, this is not something that you can simply do with money. Mabalimot if you want to become an exceptional musician, mang-hire ka iti nakangingina, di ba? Ngam ti talent, that is your passion, di ba? Instead, you are only going to find your true passion by putting in the time, kunana. No inpan mo DJ time and effort to do these things on your own. Di nga mean? Nga awan money involvement, di ba? Malagip ko di kita bebeke nga daddo manukwa si kajaja malbargantala ko na dano ko nga kastaktet. Walang involved na money. No money involved. Ganda lang. Di ba? Money. Next guys. We only have at least mga 10 minutes na. Denggan nyo 10 minutes lang ng apo. We need to at least ituloy tayo ito into naman minsan tikman na at least i-finish tayo lang iti sangapulo dito. Money cannot buy morality. The morality. Money cannot buy your professionalism, your integrity. Hanna nga ma, the morals mo. Dati kinasayaat mo iti karubam. You cannot buy that. That is very innate. Adayanti ko, di ba? Sheng Estabilio is also watching. You being good to your neighbors is very innate. Adaking ka deta nga nagbiag. These are good traits. These are GMRC. Natutunan ito sa school. Good manners and right conduct. You cannot buy class, di ba? You cannot buy class. Ano nga class? Nga class nga dete klase. No di dete class. Dete anati klase mga tao. Sika ka di dete apera. You cannot buy good morals. You cannot buy integrity. What is integrity? Integrity is telling the truth and being honest without somebody looking at you or watching you doing it kunana. Dagitoy digitayhan nga pulos nga magatang iti money, di ba? Money cannot buy good morals and right conduct. Kasi iti ugali, no ugalim detan, ugali mon, di ba? No ugalim ti madi, ugalim deta nga minon. Iso nga dapat
inka agbasa ti good moral and right conduct kuna dano kwa. So nga barang may subli aki deti tiyempo ni Apo Ferdinand E. Marcos Jr. iti good moral karakter nga kuwa digitay napipintas nga ugali. Di ba? Kasi sabsabali ti tiyempo itatan. Detoy. Money, so money cannot buy appreciation for the little things. What are these little things? Anak kadirigiti babasit. When you say I love you, di ba? Mabayadam DJ I love you. These are little things or good morning Karuba. Hello, good morning Sir Sadjan. Hello Sir Joel. Hello Ma'am Daybelin. Hello po Richard Pungtilan. Hamu magatang DJ Itimani. Hamu pulos magatang DJ Itimani. That is very that comes from your heart. Ugali DJ Apo, ugali nga agruangay no anti foundation mo. Iti bagbagim when you were young. Di ba? Anapay digiti daduma. Di ba guys? Siyang estabilyo, mangibaga ka man si Ma'am Gantala. Anapay digiti hanga magatang. Money cannot buy more knowledge kunana. Magatang mo nga rod iti knowledge. Iti knowledge Apo, pinaghirapan mo yan. Pinaghirapan mo. Manipod idun una na nagbasa ka ti AAEOO aging gana nga nag-redwar ka iti PhD degree uray mat nagkwa ka na uray mat nagbayad ka iti tuition fee ngam dijay knowledge mo you can purchase books, di ba? You can go to school, right? Seek a better degree kunana and learn from other people. However, money is never going to be able to take that knowledge and put it in your hand, di ba? And put it in your hand. If you are interested in learning more about various topics, you have to be willing to put the time and effort and do it to yourself. Sika nga mismo ti paggapuan na dito. Di ba? Dijay. In addition, kung na dito research tayo, money cannot buy wisdom. Money cannot buy wisdom. Anati wisdom? Nga tong form iti intellect, your wisdom. It is how you assess your knowledge. Kasjay. Anati may your knowledge nasusurom yan ti school. But your wisdom is how you synthesize every knowledge, everything nga simrek ti panuno mo. Not every knowledge is good. Not every knowledge is adaking ka nga mag-synthesize and there goes your wisdom. Kunana. In addition, money cannot buy wisdom. Even though you might be able to use the money to hire someone, you are never going to gather wisdom unless you go through these experiences. Dapat the experiences on your own. Therefore, you should think carefully on how you spend your time and use it to seek knowledge and wisdom. Kunana, tapno si kakat agbalin nga, well-rounded person. Kunana, di ba Sir Echo, money cannot buy more knowledge. Sir Echo is now watching. Kunana, etipay, money, things that money cannot buy. Kunana, money cannot buy. Anapay Sir Echo, alaman patangan dati sumarono. This will be the last three. Money. Dito atin nakapinpintas. Money. Money cannot buy inner beauty. Diba? Yes. Money can buy. You can go for a shopping. You can go for aesthetics. You can go to Dr. Bello. You can go to where? Sa mga clinic nga dati agpatudtod, agpadrip kunana iti aglutatayon pagpapudawan na ka scrapen dati rupam patangason dati agong patangason da amin. You can use your money, you can use your millions. But adangem kunana adangem dakkel tingem na maguswak deta money cannot buy inner beauty kunana. Oray kasano ti pinagpapintas mo iti pagbagin. If your inner, your personality is your inner beauty. Your GMRC, your good manners, that is your inner beauty. Your inner beauty. Your personality. Di ba? If you want to feel happy about
yourself on the inside, you need to focus on becoming a better person. Hindi nga mean. You want to become a better person. How? Kasano iti panagbalin mo a better person? No, dati kiti nagkamkamalyam. Let that experience be your lessons. Hamuntul ulitin inadi. Dagiti dakes nga inararamid mo way back. Kunana. That is something money cannot buy. You cannot ever purchase inner beauty. Inner beauty. Hanga dati napintas ta beauty ay napintas ti inner beauty hanga dati apo nagpingta kidnim inadi. Apo nagpintas data pusum inadi ore lang nga naka-red tadaram inadi hanga di diyan. Di kay nga sa uwan the goodness inside you. How kind you are to others and how humane kay ti kinataom. How empathic you are to others. How you deal with your friends. Di ba, Sir Echo? And last, in short, money can afford a lot of things but not everything. Kuna na nga ro, there are things that money cannot buy. There are material things. Ano material things? But there are things in life that money cannot buy. Kuna na. And last, money cannot buy love. Di ba? Bayada nga ro, ti boyfriend ko. Kat dapat ti love agruangay iti duwa nga tao. Ore pay same sex. Ore pay bakla ken lalaki, babae ken tomboy, men and women, di ba? Magatang mo nga ta. Sir Echo iti kwa. You can give a gift to your jowa. But hindi yun yung additional na lang yun sa pagmamahal mo. Agruangay yan ti puso kararwa isip. Panunot tayo apo iti ayat. Kung ti experiences tayo deta. No, kasano. Ta syempre, di di ayat. It takes time nga ma-build. Agbalik kayo pala nga friends. And there goes. Agbalik kayo nga friends. Then you become kasla brothers. And you will become intimate. And there, you will feel love. Laban nga ag-transcendent. Napinpintasan. Because you love each other. There is already intimacy. There is already at the secret nga mapaspasamak when it comes to love. Hanga dati, I love you. That's dyan. That is timaysa nga. Timaysa. That is one thing money cannot buy. Love. Because you cannot convince yourself na inlabak kunana ket regregalwamot amin. Di ba? Regregalwamot baybayadamot. Baybayadamot te kinatao na. Deta nga tao, di ba? Iso nga you cannot buy love. 35. Last two. Money cannot buy loyalty. Anak kayo nga sa uwan. Anak loyalty. Loyalty, dete urehan mo baybayadan. Urehan mo baybayadan isuna. Wala ta isuna, sumursurot king ka. Dete awan ti itid mo king kwa na. Loyal latta king ka. Na loyal, na fanatic king kalata. Sa bali dia fanatic time, na loyal. Tsaka mo na ti loyal, basta mo yu deta. Dete, ti kinaloyal iti agagayem kat, no ada ko makasasarita, kunada nga kastakat, ni ina di, kuna ni Sir Echo, ni ina di, kat madi ugali na. No talaga nga loyal ka, kat ayatem itigayem mo, ori adamay bagada, itigayem mo, hamo magkalkaluban, yes, siguro kasi ti panangkwam, ngam no adamay nasayaat nga, ibagam itigayem mo, kat ibagam mo, di kinasayaat na ahan lang, di kina may mistake na, di ti loyal friends. Uray pa'y nagbalbaliwan ti lubong, bima nang da, iso dakat nakaragpat, itinangatong edukasyon, kat amuda ka pa lang. Di kami? That is loyalty. Oray pa'y anatikin kinwana data kumpanyayo. Oray pa'y bimagsak iti naganan. Kasasaad iti may sa akumpanya uno data pagubraam. You don't tell negative to your company because it is the one that feeding you. Di ba? You are loyal. Na loyal ka. Di nga mean. And then, the last
But surely not the least, apumi nga nagdengeg ki detoy. Detoy ti maudi na nga talaga. Hindi pasko nga talagan. Money cannot buy happiness. Anak ka di, finally, money cannot buy happiness. It is true, magatang tayo, just like it's dati pa nangibaga ni Sir Eco. In short, money can afford. You can afford to buy a lot of things, but you cannot buy everything, especially happiness. Anak ka diti happiness, guys. What is happiness? True happiness. Oh, what is that? Api bigla nga nagpukaw. Meron ba? Api bigla nga nagpukaw. Money cannot buy happiness. Apay, anat kayo nga sa undi jay. Adamot lang? When? Money cannot buy happiness. Ata, kunan to. Finally, money cannot buy happiness. You may be able to purchase cheap thrills and distractions. What are these cheap thrills? Material things. Kunana. You can buy nice things. You can go to cool places. You can attend concerts or certain events. Mabalin ka nga mapanag District 1. Mabalin ka nga mapanijay butik. Mabalin ka nga mapanag mall together with your friends. Gatangam amin nga kaya mo. And that is superficial. Nagatang mo dete kayat mo. Nga na detan. Nagatang mo dete kayat mo. Ngam is that true happiness. For me, true happiness is dete kinaagpaysom iti bagbagin. When you are true to yourself. When you nga sikak natanggap mo. Nga siya, my true happiness is being me. Dati ati bagbag apo. My true happiness is being me. My true happiness is contentment. Contentment in life. Narigat gagayom ken kakabsat ti kasasate itata. When you are contented, it is well done. When you are contented, no anat inted niya apo Diyos king ka. Depende nga dakam mo sabasabali iti panarigan. At dadi kitay tao nga the happiness that is material things. The happiness that is when their cravings are fulfilled. The happiness that when they travel around the world. But for me, my happiness is very simple. No anat ti adda kanyak itatta nga grasya ken blessing inted niya apo Dios. No anat inted na kanyak nga ore itatta tinatanggap po yan. And ganun lang. Limlimitarak ti bagbagi when it comes to material things. Material things when you are contented with what you have. Diba? When you are contented for what you wear. Digitoy lang aglabas lang digitoy guys. Aglabas lang iti bagbagi tayo. Di nga min? Aglabas ket anak naganati ko nakon. These are all superficial. Di nga min? Superficial dimket la ditoy and ayun, anak may tulong na. But inner happiness, inner peace, di ba? When you have peace of mind, no awan ti kagurguram, no awan pulos ti manggurgura king ka. That is true happiness. Kunan. Data ti maysa nga haan pulos nga magatang iti kwarta. My God. What a beautiful day. Nakapinpintas dati nagbalintay nga topic itata guys. Dagiti banbanag iti biag tayo nga haan pulos nga magatang iti kwarta. And I realized true happiness may salita. Kayat ko deta. True happiness and inner beauty. Kunana. I hope guys, kadigiti amin nga nagbuya iti FB Live ko, kadigiti amin nga nagdengeg ti programak nga anya aya. I hope nakaibati kami iti liwliwa, nakaibati kami iti informasyon, nakaibati kami iti pagpampanunutan tayo man itatangal daw guys. Ngahan gayam amin ka magatang ti kwarta. On behalf of Doc Honey, and Engineer Rolity, Lola Beshi, and Lolo Rocky nga dadaamin di Baguio City itatangal daw guys. This is your Ina D for Anya Aya saying your inner, your happiness apo is that ti happiness, usto happiness is when you are happy. When you are happy, iti bagbagim. Nga iti basit nga naaramidam itatanga altaw. When you are contented, iti naaramidam, and you are grateful. Iti amin nga inted nga apo Diyos king nga blessing,
that makes Inadi happy. And so are you guys. Sapay kumata, makita yu iti bagbagi yu your true happiness, nga hailaan nga pera-pera, we need money. Kasapulan tayo ti kwarta, ngam adumot dagiti banbanag iti biyag, nga haan tayo kasapulan, nga haan nga magatang ko nakidi iti kwarta. Guys, more money for me, magkidi, more money, sa tapno, magatang tayo dagiti kayat tayo, magatang tayo, iti inaldaw-aldaw, because that is our transportation. Dati lugan tayo nga mga kadanon. Di Manila nga mapanggumatang, mapanag-shopping. Money, isuusa rin tayo nga mapanggumatang, no kaya titi agsida tilong ganisa. Ngam, dati nagbalintay nga topic, money cannot buy inner beauty, money cannot buy true friends, and money cannot buy true happiness. This is your Ina D for Anyaya. Guys, agsubsublikam tumanen into nubigat. Kastoy metla nga oras, si Inaldaw. Thank you so much. Kadigiti amin nga engineer tayo. Thank you very much, Daryl. Thank you very much, Jaber Tomas. Thank you very much, Dokani and Sir Rolly T. Kadigiti amin nga nagdengeg kidetoy programa tayo nga Anyaya. Real happiness and is when you are not cheating yourself. Kunana. Sabalyantan tumandeta, when you are not cheating yourself and when you are true to yourself. If you are true to yourself, you are happy. Thank you very much and mabuhay. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dati nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, kanyo stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni-stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnaakon, ken kasman ganyo, pimpintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon nag iti nervyos every time at dati sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusar ko iti tibikos nekat DJ anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunot tayo. Tibikos the best.
Siya ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siya pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibuksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko circuit ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon to di CRL ni doktora. TB ko. Iso nga ko nakide. Tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam mo na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. So nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi. Ruliti ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pangkakatawahan lang. Anya-aya guys. Anya-aya. Great.